Khorsing tirang flyover kang pu pen chiklo jon ki pleng pen kang hang thek ilong Hong Trok International Labor Day ki tolonjia phan tiri kamame ki seng Hesting jun tiso ang tan pen ki wang biha nang chuklem chot Bijoy Agarwal rideng areng kiso Nangli gastric pen kedanglok diabetes blood pressure pen kedanglok king phukiso akiso pen kijok longji aphan choik tha amar jivan adowai Nangli choik tha ang thek misen chelongji amar jivan adowai Mane ni la so aprang kiso ke niri ni keng kiso dolo la pen ki ok hormon la sonna ki long pen ki la so dowai ki chu pen sinon ki milo la si Mane nali tunta nali ming hang tu mane mana kiso bang du prote enunta Aprang akiso ta ani du ulu la so amar jiwan adwai kisu pensi lita kene ilo Karbi Anglong live Karbi prime time birta long pen ilisami mirinan sepi pine bertang ton pen arjupanik tha Kitun kitong ahan jumi mi pu asar lam thia son si ajada sai le claim sidami ki claim tong selo pen ki claim ason ki mi sensi La son thot si Diporong sopia long mesen flyover ki kim kirang jia phan katukawe kuti pharohini ra inkora nerke mate 228 crores atangka panong si kim rang ponlo ki kim bom flyover ajat pen pusidame Assam Assembly kilik aprang ingpulong vek nang jipura ajo nerlo bang pharu sose arat atuma phan sai reclaim si tong sekot pen sidame dipu flyover patang pon bor ilo Bangso phi thereponi phai kri siarni Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma wangsi ingpu ponlo Dipolong kangpu pon flyover aphan khorsing terang ingjar kap mate khorsing terang flyover pusi amen setami jume sen pen ear ponlo bonta lang iktha bangso visual labangso khorsing terang flyover included pen cheklo ejon pleng chit chot lang piniarni dipu head post office angden chidalong kanghang thek pon long lo khorsing terang flyover kanghang edabangki flyover along gari kedam kewangji aphan pherememi anpin lo athek kopi koson ahutong labang so a flyover ki ruji ne pusi radatum aning ka pheriso aphona bangke nangdokok ason sidolo labang so flyover kanghang longlok abangke anong donangji pu kamatha jot amar flyover abang mesenangji pu kamatha ka wepena jok tong sekot lapen non amat patang nangji pu kamatha pena jok lu non bangso kanghang adimalong kopine pen eson pensi bang plap plap chok bangso ki bang dun plap ke kupu anaji kiding si nang dun po bang dun plap chot ke komentu si kanghang thu pone thang chi puthek the lasi kanghang et adimalong puthot akini pasemar pon thu det asonte mesenji mo kumani ki sung phodera phi ka semar mate ka salok dun bangki alia vedeji lasi ajat le pusita me pasemar pi jopen der chet sita me semar mate salok pon pa mi po asonte ki thir la pen memu chotji News report Karbi Anglong live Karbi Anglong la pen West Karbi Anglong anpartami di Mahasawa district la kithom a district aparman aphan non angkeleji International Labor Day arni mate kachongdat arat atum arani mesen pen ketalon dunji aphan arani dongkamukam waisong pathu aklam along Maya Hongjai long reception committee amai keseng padopon Labor Union TDP amai Pumanav Kramsala pen claim rapid ari sangho atum pen chapatir piponsi International Labor Day Catalonia upon reception committee ke seng pona maya long rong asar British ronghang
ASDC asong pen promise terang anpartami kithe kiding la pen labor union a branch tin along ki claim kedam atum chetong dun CRD do jot pen mai pedupon International Labor Day ketalon dun ji aphan reception committee mai phu birbal terang chunbang jugen terang lapen pinangan atum aphan trek jam arpu pek ponsi mai along pen ke pathik tang alam rioting pen International Labor Day misen pen ketalon dun ji aphan si chit pathik ponlo lapen labang so mai judet pen labor union mai phu manav kramsa pherangkia tumben ka japat hingno pon hut kaning je pon ki Nilitum International Labor Day ketalon arni Karbi Anglong arat atum pen kedanglok prek jam hamphang asong an partami Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang sitami Nilitum asong pen kedeng pon International Labor Day arni nang kachetong dun pen RD nang kipidun jia phan kachopha padopon an partami Nilitum asong ajakong nang kipathe dun pen kachongdat arat doan atum aphan tami prek jam akisung kachetong angbong pen kachepajok thekji aphan nilitum asong aphan RD nang pidun nang ji pusi kachuning risitami padopon thu Tum ladak dongkam mukam arong sopi kini laisong patu klamlong si nilitum la labor union pen isi reception committee sini tum keseng padopon lo pen kini ladak bangke la labor union pen kapre organisation tumta nang serap dun lo lasi ili tuma bangke non ke bangji indeng frok International Labor Day ni tarik isi laso arni bangke ili tum ongdong pen kaje tong ponji pansi pini la bangso measurement en lo mate isi ya daitu kilo alang itu pan itu la central committee hol pensi daga kapre bang pu bang pitu hotel tum daitu tipi pon son dulu asila bangso non ke bangji me tarik isi ber bangke ini tum Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang ate hai asuhut nang sitong dunji la sini tum mesen pen tum katalon pon ke thek je pansi tum pini ladak si kaching wai pada pon lo ate tum ke bangji au ve pan tang thur ponji pansi isi si pen ke klem ponji pansi tum matha pon bom lo la pen tum ang tan along kachong da tum dopik la si la hai abang pu wa bang pi tum han e prang ke bangji ko son si ke pejok pon unji ma la hai panta tum la bang so me de hut tum kaching hon Dr. Tuliram Ronghang alang libang lo polo te nilitum mesen isi sayang deng sitame alang li na mesen pena nilitum along labor union pan RD nangki PG pan sini tum ningki te pondolo mase alang li sitame nangki tong dun po sini tum han lamchak nang pidun lo mase nilitum labor union tum ke claim poning asayang deng do sitame ilitum kapang room abang hello kenang sor lo asinili kedam tang sitame February tarik kret home kretli pen isi organisation pang room ni sitame isi assign deng tempon bom pensi keduan organisation tum sitame labor union pan isi support lo asi keduan atum panta ni pen labor union dan sitame kalang tum panta serupa teklo kapenili tum Dongka mukam pen wiki be Karbi Anglong lai Lakha Sirkep Amreng constituency Jirikindeng along kedam tang wo signify Sirkep arni kangsam Hastings Jun Tisopan Bijoy Agarwal angtan pen kewang jot abangphu areng ge pasojok Jirikindeng along Karbi Students Association Ropho chilang pet pen kang saipon Karbi Students Association Ropho chilang pet pen kang saipon along angtan pen kewang non-tribal sa khaya tumaphan dak Jirikindeng la pen Karbi Anglong alo antami chak chedet nang jipusi lamthe chiprai pon lapen Bijoy Agarwal aphan Jirikindeng appear the pen lungpon tanglo halapu Bijoy Agarwal abang hithi ruini an nang chak de tha pusi apor chhang dunlo bon tami Karbi Students Association atum chekroi dun de det si pini pen amat si ladak Jirikindeng hawar pen lungpon tanglo pusi birta rip dunlong
बस्ती का नाम क्या था दानों का? नोंगथुम में। आपका नाम? विजय सराफ, विजय अग्रवाल सराफ। विजय गरवाल सराफ। तो आप इधर क्या करने के लिए आया था? वही रूम से बिजनेस के लिए। बिजनेस के लिए। रूम से। रूम बिजनेस। और इधर आपका वो जमीन वगैरह है क्या? Isi kacunang rikang tum gela pulo itum dak jari kending hawardet la pukale itum Karbi Anglong ya sampai influx abang itum kecelang dun akenang sot lakin itum Karbi lo charli asong det la pukale lakin media pencing lo Karbi rong asar pencing lo la sampai Karbi Anglong autonomous council kacariat tum kita keding tum pan sampai curing rilo nono son hong pen ke wang pen dak business nangi claim pen nono son jari kending hanso bipar nangi claim langka pen wang po hojai pen wang po kaprik wang po nono sonar pek na iklam ta kapre kadim pen wang po dak ipan se itu memuni pan se areng ipisolang itu muni sedang cenek lang hajira chu dunum pan se urta atum insalang la suputak bang nitum kai kitcha ta Karbi lo charle asong jerkendeng pini ke affection ji pupesi nitum Karbi lo charle asong affection poting room se la bang su putak bang nitum tuning rilo la pen la bang su Vijay Agarwal pan se ta me pinap pen abang ke nitum la jerkendeng angkang abang ke theklong la dat nang po Jok se business nang kem ji pusita me alang mat kinang ciklam long lelo kaprek panang sponsor na invest in sebenarnya la bani tim thanga alama be la pen ke ya semet pet isi ki put hui bang la puhen lo non pena bang ke dak hansu ke klem pen chenglok hala license mukha bang ke ya semet pet do wek nang ji BRC pulote trading license ko son si pilo di BRC bede trading license na motor ID be pute dak son si license ke selam po Tatum license ke selam langka. A business kita dak bani, a go down kita dak bani tu me cikroin tek. Kali ni tum klaim nang ne pupe, klaim nang sita me itum aphan se dak business tu klaim se itum han se reng itu se tulang bani itum Karbi. Jiri kinteng pen Samsung ingti Karbi Anglong live. Tang de pini Karbi prime time berta ki lapuan si kang ton ponik lo.